tlang au channel lo clear chin tu zong te in zavain chibai le vek ule tun chom video at chuan sci-fi thriller film Elizabeth Harvest ti hi toikim taka cleara ngai thla kho zoi na hun ilo nei liang umyang pasal nei hlim hlol Elizabeth ti chu pasal chuan an che na mun thar tu lama chuan tlan pui mekin a pasal thar chuan a chuan mek na motor chu a khal boka a ming chu Dr. Henry Kellenberg ani Henry in nom le ro pui tak chu reilo te nuwa thlengin an ompui Claire le Henry fa pamit del Oliver te chuan lo oma zanria tui nai takan ei nu chuan loi that zan te chu hmangin atuk lama Henry chuan a in chung vel te chu fan kwal puin room sang te chu an nu pakut zung pui thlanem manga hon thei vek tura duan ni bokin room pakhat chung ero chu lu phan lovin lut lo turin a in tiam tir thlapa Claire la chuan thik mel takin alo en thlave reng bokani na wangin Henry chu chua ngai thuta wangin Elizabeth chuan ompui nu Claire chu komin Henry te ang pahlo tling le ni na sang tak Nobel Prize hial po dong to in ani ang me chenaran tak nupuya anei chan chu a she chak tak zeta Claire la in ka shabik lo ti zong ba ki na chang du lo zanlaya Elizabeth chuan Claire le Oliver te in chwa san dun lai chu mu in ani mu theilo phengla chuan a pasalin lut mi alo tura ati na room chung chu muchak etin a lut rutange nge a lepni om tak lo ni in khol mak pui alo in bun rumbok pakhat chu hong ve chhuain ama ang chia lo mu hil mek chu a pot chuak tanol maile a hlau lutuk chu tray titla room chunga tlan chuak ngalin a kut chu ati thi pha boka kolman atum la in line la chu tlang thei bok si lo lau thong tak chung chuan mu hil zuin atu chonu lama chuan a pasal po chu aron ho vele ta a mi a lo tak Henry chuan an pui om dana chuan thil fel lo enge mutak a omani ti shethiam bokin lut mi a lo tura ati na room chunga chuan a lut runge ani ti po aman thiam vek zanlaya Henry chu khuma changa thoru thomin Elizabeth ngai thalo chuan azui ru ve ngala mase Henry chuan lo mule si in thui oi lo awangin ka shemdon chi ani ti in tina tumin in chung dunga chuan a zui ta chia maile Elizabeth chuan tlan chuat san tumte ma se akut zung pui thlamang chuan engkong ka ma chu a hong thei to zong bok si lo one seller phena chuan biru in Henry po in a muzau tamai lova fire poker chu ngalin thom dim taka Henry a zon let ve thung lai chuan a mi zon pa chuan lo chang ran si in a that tangi ani Claire le Oliver te chuan Henry chu puin Elizabeth ruang chuan thumbo puya chu mi nu chuan engma thlenglo angmaya tuk chuan eitlang le in Claire phei chuan mani to ma in hetiang thil ti chin hi ban san to te ati nge a ma se Henry chuan azom lo mel le thongani chonula ma chuan a chian detective Frank Logan chuan Henry churon mu in rin hlele man atolo nan Henry po in a thei top lo chwa in anupui po chu amu hilda ya ti in chuan lam asiam ve zai bokani Clarin dairy azia mulmul lain Oliver la chuan pangpa ron ken sakin a ken saknu la chuan hetiang hi milo pe photo suti in alakhak air zui alan dan chuan Oliver a hian Clary hingai zongin anin chu nuam lo ati ani ti ashiat boxi wangin chwa sandai tur po in adu pui le a nuam ti lo chunga Clary a om tat chan chu apa Henry a adu wang nia shipokin athik deuro chin nge ani kar rukliam nuwa chuan angai te bokin Henry le anupui thar ni le ta Elizabeth te in nei zo chu in lampana in khal hole to in Elizabeth muhil po chu aron har le ta a ai nei kor hak chu adang lam deu to e ti lem lawa phei chuan engim mai chu ama ang ve kha ani ama miang chia khan Henry chuan ain chung te chu fan kwal pui le in Clary po in thik mel takin alo en thale reng to a room lut hiang lo te po chu ko mu le in loi that zan an man le nu chuan Henry po in na thila chwa ngal angai don tho te chu a shil le a Elizabeth mu hil theilo chu chauka kalzuin Clary zial zu chu abamu a masi anti ti man tak ma in Henry chuan Elizabeth chu room lama alu puile ta dayani
atuk lama chuan Elizabeth ti tur shelo chu in chung vela chuan kalkwal chiamin Henry room lu phallo na hmuna bok chuan alut le tangi nge a ama ang chia mu chuan lau hlopin atlan chuak le a MAHSE ama ang chia chu a omna capsule ta aron tho chuak ve tatlat mai Elizabeth muthil nu in a copy chuan clearly Oliver ate in zui chuak chu mu in a en zui renga atuk lama po Henry chu ron ho vele ta in anupui chuan thua oile tolovani ti sha in bedroom a aum lai chuan ti luina a lu khungin thua oile owanga shem atum le ta in chung donga chuan in koile ta zia in Elizabeth chuan engtin tinemoni atlan chiat san thei sham zel thunga ama angbok khan Elizabeth chuan engkongka ma hongle thei tolovin dar thalang te po chu ti ke thei chi zia zang anni chuang bok silo chauka a chem chu a abiruk lain Henry chuan piano tumzuin record a play nana Elizabethin ala tum rengemo ati wanga abiruk na hmuna tanga aron chwa nu chuan nim hlum nim tirin chem hum vereng Elizabeth chuan avit ve boka an pani chuan chhuata tlu in Henry po chu athita der maya Elizabeth po ni khoshilawa omzuin a har chwale nu chuan Henry kut zungpui hmangin kongka pui chu hontum MAHSE a lo chamtlat mai chu wang chuan chhuata thisen kai te chuti fain Henry rawang a thu ruk le nu chuan in bual fain a thuam nowa thisen kai te chu a halral zui bokani chuthleng seya tluzala alo muthil seklain Henry phone ri chuan aron ti har zoka cleary miss call po alo tam ngang mai 911 callin chanpuin te chu handil ve te MAHSE la an omna address takngial po chu a shiat silo wangin ti vak ngai na om chuang silovani reilo te nuwa chuan clearly Oliver te po ron letin nungdama Elizabeth an la mu chu makan ti dun mel le a Henry chu inchung lama amut thu a soite chu an oi hlol lovani ti an mela chuan alang reng mai chaukalama kal ngal cleary chuan Henry ruang chmu in heart attack ne yin atlu zui noka 911 chu call ngalin reilo te nuwa chuan ambulance po aron kal nge chu rem changa lak tumin Elizabeth chuan chwa ve ngala tuma MAHSE Oliver chuan lo dangin ikalda chuan police laka kahum theidon mi alo che ania Henry chunga thil thleng kha nang male nang ma in ve nana iti ani ti po ka sha alom ti in apa Henry ruang chu a halral puita vek bokani maktak main Elizabeth chuan a hun kal to soitur mu mal a shi hau lo boka atet lain a shi che lo chin le ani ti te anu le pa car accident na an boral to ti te fasha ina chin ani ti te bak chu engma sha zui mang mi alo nya mole hemi nu hian Oliver chuan artui ang maya akewa keu tir ani thu chu tlang taka shilin Henry le cleary te khan nang ma ang chia hi parukan chiama nang hi apanga na ini ati a athu shiat zet chu Elizabeth po in makti tak zetin a chong ngei mai Frank motor thom an shiat awangin Oliver chuan lodon son dan tu te chu shil zui le zuain a shil angein Elizabeth po in Frank chu chata ka lo chiaw awin Henry chu anom samwak lo wanga amuthil thu ti ashila ain chong ok don chang te in Oliver chuan alo backup charger bokani Frank po in he ina cheng te hi indang dai hlom angreng hle mai nangla ron kala pianga amu ti renginia cleary la lunglam chalo bok Oliver middel bok tuna Henry a anuam lo le bok si ati zwa lain Oliver chuan anung lama changin aron kap hlum mak mai nia achan po Frank chuan shia ta nei ti a shia thoi wang ni in an buai zual pha lavani Oliver chuan Henry an ama an puya asiam ho atha chindan nun ron thak zet te chu shilin Elizabeth raplutuk phei chuan angai thlape to lo zok hialani Frank rawang po chu an pani a halral le in Frank chuan poisa chanem takla a tlan chedai turin thuro na pe a MAHSE kalma in cleary diary chu chiar sak tura ngenin engma ka hmuve thei silova a chunga thu inzia ka khan thil sha du poimo tak ka nei boxi a min chiar sakla ka du ani ti in a chiar zo ma chu chwa po phal lovin room chunga chuan akal nan zui mak bokani hei wang hian Elizabeth po in cleary diary chu a chiar ta ani
Cell research lambuai puya hlotlin pui tak Henry chu billionaire lai ani nuwa retire zuin neurodegeneration lama thiam tak clear chu kumnga liam ta khan tho puya somin atana thok turin angena Olivera ashin laya thita anupui Elizabeth ang chia adiene mga aklon ho paruk lai te chu amu bokani atira tak phei chuan clear po in tho pui chu du lovin a lau thong ve tak zeta MAHSE Henry chuan a min thiam MC wangin an thok dun ta thowa kum ni aliam nu phei chuan clear chuan a na chu tlin le thatak a thok der to in Elizabeth ang chia ho chu an tinung kha tok tareng mai ni chutiang chuan atir lama mi ang khan room lu phal lo na an lu apiang in Henry chuan a that zui ta mi amia zel mai tin ani in clear chuan kong eng ki ma a choi om zel bukani choron pek tum Oliver chu Elizabeth chuan lobe ngalin akong shen manga aphuar be nu chuan kong ka hon na kot adila MAHSE Oliver chuan adik lo shilin kong ka hong tura akal hlanin alo bibo manlat mai chemla a chaukalama akal nu chuan lep lama kal le in Oliveran ama ang final copy tinung tura therapy alauti saklai chumu in Oliver chuan lekhabu kha chiar zola ichuak wangwang donia tia shilin ain rin lo lain Elizabeth chu ni khoshilovin asiam zui mak bokani mangmak zet manga amuthil wangwang nu chuan harlolin chena thlun be reng ani ti mule bokin asangei mai tal chuwa ngai na chuwa om ngang bok silo wangin clear diary bok chu a chiar chhun zom le taringot bokani clear le Henry te chuan an research chu beidun zelin chatakin na pon thok chhodun zela chuti lain clear la chuan Henry chu ngai zong zui tatlatin ani po in anial bik lem lo na a du na le mai na tak tak anei ve lem lo wani ti chu clear po in a hai bik hau lo Elizabeth po in clear hian ichung chang pakhat ma ziak velo Henry anen anin ngai zong zo kani ti in Oliver swashila Oliver po in Elizabeth clone housing at chuan apane na chu melcha ati bertho soin khati lai khat chuan kamitin khwa ala muthei boka MAHSE Elizabeth pani na nena kanin kom ngai lutu kha Henry khan ngai theilovin thik na wangin kamit minti del sakani ti in reluna takin achuak le a Elizabeth po in athil chiar lai chu chiar chhun zom le in Henry nupui thito Elizabeth chu engtika ma ater phangai don lovani ti shechiang clear chuan Henry anena anin kar chu ti topin athin rim chuan anupui thita hlir ngai to a chanchin hlir a soireng thin chan chu azot ngal boka Henry chuan loi that zan nuam tak kha mannon pui fo ka du wang mai lom tiang thil hi ka buai pui ti in achang olsam hle boxi Cleary po in thinrim treu chung chuan thopui chhun zom reng ta thovin Elizabeth pali na po chu tluang takin an tinung le theita ani ni chung are wangwang nu in Oliver chuan Elizabeth mu hi lai churon be thutin Elizabeth hlau thong lu tuk po in Cleary diary achanga athil chat zong te chu shilin ani po in atho san zui ve maya chumi nu chuan Elizabeth chuan thiam le zeitaka lem zuin ain rin man ma chuan beilet ve ta thungin kong ka hon na kot bok chu zot le in apet zui pop mai chuti lai tak chuan Elizabeth paruk na le a om chhun ni to chu silai kinga ron lut ve hlolin Elizabeth panga na chuan Oliver chu miswal ani tholo shil ngala MAHSE paruk na chuan oi mel haulo boy zui de nuai yin Elizabeth paruk na po in tumlo de vin Oliver zok chu aka phata a anung chi ading aklon po chu ana ang reng hle hliam na tak chung po in Elizabeth panga na chuan chwa sham chu ala tum ve ngara MAHSE Elizabeth paruk na chuan nunglama changin aron kap le sham mai athi ma in Elizabeth panga na chuan paruk na hne na chuan thudik sheturin clear diary chu chiar turin atibokani ainti felfai nu in Elizabeth paruk na po in clear diary chu chiar ve tange bo Henryan Elizabeth palina ati hlumzan khan clear hne na Henry chuan ain le lo athil nei zong te chu ahminga ada vek thu shilin ka du ber chu kanupui thita ne na loi that zan man non reng kha ni a izara kati hlotlin thewang le rong taka thatnon on rang theitura min pui wanga lom thu seina ani e
ka thil ti chin hi poiti na po ka nei lo a chan chu heng copy ho hi Elizabeth tak tak kha an ni chuang lova an na po an nei lova ni ati nge nge bokani clear report damdo in atanga ron kirle to in kongka bula chuan in chwa san tuma lo in pek am to Elizabeth paruk na nen chuan in tokin clear ne na a diary pek pa in le poisa engkim nei vek hi phuani ti in zalen taka mishing pa ngai anga nung chhun zom turin a chwa san zui ngal bokani ole engponi se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule